UMDC jangka Voice of the People Party na jain the Hills Autonomous District Council ba Andrew Shulai ubadairu unoyalam jangka liang persya ha GHEDC ulawan banjingo ya uba H ban Siudor Nonglang ubadang penlong ya kajing syong syatngan Hamadan Malki habakran syakila pathai Khubor ulaong ba kum unong mi khmat palba ugentu ya ka Sorkar ban Pyndam no ya ketika projek Lumpongdeng kum bala Dawa da kini ki Samla. Nalor kata ulaong ru bakat kum kajingkam ke Sorkar ba kandon kanu kajingtei balaipat ki pen aban Pyndam ya ketika projek bat ulaong ru ke kabadon Shillong. Wallah hadin Shillong mungkin penan kam Shillong ke Jakarta. Oh, jadi ro ngim perkat hado kan dia kan dik time hado kata hado kan isni. Imut kan dia kan long kan kandon kan consultation kandon ga you wah kandon involvement namar penuh ke projek bidon pilek ga environmental assessment. Ada always a clause pakaran kamu ke public consultation. Dan lupa kita ke public consultation kita tip itu kita naik gaya. Kampoi dok kan cap Andre hadian bagi le di RTI jong kini ngiro kita kemudian gino kita. Sementara kejenin ngapa ke demand jong kilong highly genuine. Kilong kilo latri lupa haga ke feel jong environment. Kilong diberi bilang dan jong start jong tip kata ke feel. Kilong genuine. Jadi ada man ngam suatu so hakan ngor what's behind the scene. Who are the stakeholders involved akan nika thamai kai dan kan ni dan something behind the scene baga penlong ya government pendong aduk kan ni ni ru tip mar the involvement jong gi breu banabar keladon involvement jong kita menu dan stakeholders anto dan pilih i kemuni la agi jaka jong itu upri nabar ima wan tur sini ni ke wajki andre hagan nika bentaro bagi buang tu gibril jong ila sedang lupa di resort ke high class resort ada lupa apa yang di local entrepreneurs jong ila dan tu kita ro kena efek dia nak buat andre kami wanang ni tentang ban berkat saja ketiga environment ecological balance apa Lumpongdeng kemudian kam hal tu island ke berlong gawe ke iconic apa ke state jong ni ndai ban ai lam ika sino sonoro pada benong independent free of anything kumu play labo ika untuk Ini is free problem ni pen ka Shillong ni mah statement ni. Ibu siap mulong kemudian personal stake in project. How do you do this? Oh, aja kata kan if you go by the links, the records, jong tu orang some badrirai, yo betul there's always a dot connection situ. Yo dan ngimla bandong sign bar we have not asked for a detail jong kono. Tangan jenglong ada man ke jong government ni, jong chief minister ni ke penisai. But there's something behind the scene kan ni jing. Personal mo ka jong kono ba ayu at stake hakan ni ka project balong ta.